On our series, Build, 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 we have our series number 1 or first series entitled Building a Strong Faith. Building a Strong Faith. Kaya't naadal tayo kakabsat, ijay lesson 1, why is it important to build a strong faith? Nakita tayo ti importansya, iti pamati. No kasano iti anges kada tayo, kastamot iti pamati iti spiritual life tayo. If you stop to breathe, you die. If your faith fails, everything in your Christian life fails. Nawatan nyo kabsat? Kalatapuso, no nag-fail tapuso mon kakabsat, balet ti bagimon awanen, gulay kan. Kastamot iti pamati, no ag-fail iti pamati, ag-fail iti Christian life tayo. We are now on our second lesson about faith. The title of our lesson 2 is Faith that Anchors You Through Life's Storms. Faith that anchors you through life's storm. Ti concept de ti anchor, kasla barko, nga mayangkla, tapnon uray umay tinapig sa nga bagyo wano angin, haan isuna nga mayayos iti alon. Gaputa na yangkla isuna. The idea is, kada tayo nga anak ti Apo, adu dagiti na dumaduma nga storms, nga mangsuot kadagiti pamati tayo. Ket ti lesson ta ita, anya nga pamati, ana nga klase ti pamati, iti mangyangkla kada tayo, no dumteng dagiti nga bagyo iti panagbiag. In the New Testament, the early Christians suffered a storm called persecution. Narigat para kadakwada iti agbiag nga Kristiyano, kan agserbi iti Apo, gapo kadigiti persecution. Now, in our time, awan iti kasta nga adu, nga storm iti Kristiyano. Malaksid no addada kada kayo, iti makatkatawaan, maparparitan, awan ba't kadatay iti maibalod, gaput pamati. We are in a free country, we have freedom of religion, the freedom to exercise our faith. Ngem ano nga ro digiti storm nga kalamang suot mo't kada tayo kakabsat. Akat ado. Mabalin nga ti kinabisi, mabalin nga ti salunat, it comes in a form of affliction nga kuna tayo. It comes in a form of adversity. No adversity, dagiti pasamak ti panagbiag sana mapagpakadaan, problems in the family, problems in finances, problems in relation to health. Kaslaki ni Job, aya, nga napukaw na iti pagsapulan na for his family. He lost everything. He lost his children. He lost his wife. He lost his friends. Ngayon makita tayo nga under that circumstance, Job was strong in his faith. Data kakabsat, iti pinaka-essence, deti topic tayo, faith that anchors you through life's storms. Introduction. Go ahead, AV, with our intro. Let us read. A believer with a strong faith, everybody go. A believer with a strong faith stands firm through tough times. Nakita yun dito? Holds fast during persecutions, rejoices in discouraging times, and perseveres with hope. Can you say amen kadeta kakabsat? As if you are telling yourself, I want that faith. The faith that anchors you through life storms is a faith that is strong and it stands firm through tough times. No stand firm ko na nakakabsat, everyone else fail and faint. Adun dagiti agkapoy, adun dagiti agikay, agatras, agbaliwon ti panunot, but a faith that is strong stands firm through tough times. Holds fast, kahit nga sa wenhan na umibet, na irut lat tagakabsat, iti kapet na iti Apo, hana umibet.
uray sino ti mangkat katawa, wenno lumaban, wenno anyaman dagiti negatibo, nga mangegan na, may panggep iti panakigimong na, panagbadbado na, panangted na ti tithes and offering na, anyaman dagiti negatibo, nga mangegan na kakabsat, na irutlat ta iti pamati na kadigitoy, nga banbanag iti sa utiapo. Rejoices in discouraging times. Daka mo no adada discouragement. Sino kada kayo kakabsat ti adu adadad paka-discouragean na iti biyag na iti agdamay. Tayag na ima na. Nakita yung kakabsat. Tayag yung ima yung. Di kayo maitayag ta ima yung ti kay na discourage yung kakabsat. Adut paka-discouragean tayo. No discourage ko namket opposite ti encourage. Paka-upayan. Paka-pukawan turud. Jay turud mo kat bigla nga maawan. DJ, kinapigsat pa kinakam mo, bigla nga maawan kakabsat, ma-discourage ka. Ma-overcome na ka, DJ problema kakabsat, ma-discourage ka. Ngem no strong ti pamatim, iti kaungan iti puso, maalam ti agrag o. That's very ironic. Kasano nga ta? Digita ti intay sungbatan itang bigat. Kasano nga uray ado, digiti paka-discourage sa, maalam latta iti agrag o iti apo. Dahito nga rag o kakabsat, han na maited, iti arak. Nagkita dumang amin, no, da problema na nakaginom tap no malipatak. Hanga di jay ti strong faith, nga mapan na iyinom, tap no ka no malipatan at problema na, so nga di kita idaduma, bigbigat pelang, nakainuman. Tap no han na makita malagip di problema na kanu kakabsat. Hanga di jay ti strong faith. Strong drinker di jay. Napigsa nga manginom di jay kakabsat. Ngam datayo, saan nga napigsa nga manginom? No di kat napigsa nga pamati. Kan anapay ti strong faith, perseveres with hope. Amom, kasla tagtaltalon, agmula ka, mangnamdama ka eh. Ngam dumteng ti time kakabsat, adadigiti ka nito, nga season nga nagtalon ka, hana magkikooperar iti tiyempo. Hana friendly iti tiyempo, kadigito'y mulam. So, maupay ka, di ba? Pero kayat nakadinga sa wen hangkanton nga agmula kan tumanen. Kasta dapat iti pamati tayo. A strong faith perseveres. Tika na sa unta persevere, kalagbasbasa, nga talaga ilipas na. Ikagumaan na, ikarigatan na, maka-grade war lang. Uriawang kwarta na, pagpag na at mapanagbasa. Awan makaupay kingkwa na, awan ti agbali na lapad. Anyaman day nga lapad, san na nga ibilang kakabsat, nga makaigawid keng kwanan. So, kastamat siguro kada kayo. Ado dagiti kasla tubeng, wano lapad, nga mahamoy balubos, nga digito'y kat isuda, iti mangigawid king ka, gaputan na pigsa iti pamatim. So, digito'y nga bambanag, iti adresan, iti lesson tayo, faith that anchors you through life's storms. Okay? Kat adda iti walo kakabsat nga characteristics daiti nga faith. That stands firm, holds fast, rejoices in discouraging times, perseveres with hope. Adda walo kakabsat nga characteristics daytoy nga faith. Number 1, naadal tayo di Domingo, number 1, faith is confident that God is in control and He has purpose for our trials. Now, mabalin nga dadadik iti pasamak iti panagbiag mo, nga parikot when numangted king ka iti pagdanagan, pakasaktan, wano pakadawnan, DJ panunot kan riknam. Ngem, no aday strong faith mo, haan nga DJ problema lang tikitam, no di kat makitam nga laksid, kada ita nga problema, at dati ima ti Diyos nga mangtingtingel, dagiti amin, nga pasamag iti panagbiag. Mamati ka, ureha mo makita, di ima ti Diyos, nga mamati ka, nga iti likudan, ti baetan, dagito'y nga problema, ti ima ti Diyos, kontrol na, kantingel na, dagiti amin nga pasamag iti panagbiag. Kat dayta pelang kakabsat nga banag, umayking kan ti bangar, diba? Malaganan di panunot mo. Awanan di panagdanag mo. Duray anyat mapasamag kang dumteng. Uri nadagdakas ka nadagdag senpay. Because you know,
nothing happens without God's knowledge. Awan pasamak nga di ammo ni Apo Diyos. Ibagaman deta kakabsat. Ibaga tayo amin ko. Awan pasamak nga di ammo ni Apo Diyos. Nothing happens without God's knowledge. And nothing happens without God's permission. Awan mapasamak nga haan nga impalubos ni Apo Diyos. So, data pelang kakabsat. Kasi no awan it is stronger than your problem, you have all the reasons to be afraid. Because you are no match to your problem. Kasi kumakan David, with his age, with his experience, with his height, he is no match to Goliath. But David knows that there is someone bigger and greater and stronger than Goliath. And so David was not afraid to face Goliath because he believed that God is bigger than Goliath. Isunga ko na, you come to me with sword, I come to you in the name of the Lord. So nga kangkeren tayo di gitoy nga problema iti panagbiag, nga kasla no match ka, awang ka ba ilam? Inutil ka, kadayta kakabsat nga problema ti panagkitam. Ngem ammom ken patsem nga ti Dios, dakdakkel ket ti Dios haan to pulos ngagbalin nga inutil. Hanto pulos nga inutil ni Apo Dios. Numan sikat ti panagkitam ti bagim, awang maaramidam, awang gaway mo, awang pigsam. Ngem ammom nga ti Dios kontrolado na, kadagtalek ka ken kuana, ket digitoy nga pasamak numan pay inpalubos na, handa nga impalubos nga mangdadael, nga mangperdikan ka, numampay, mabaling nga addada, digiti momentarily loss, momentarily damages, kas laki ni Job, like your reputation, like your family, like your finances, but through it all, God is still in control, and He has a good purpose for allowing it to happen in your life. At na naimbag, nga plano ti Apo, nga impalubos na, digitoy nga pasamak. So, biyang tayo kakabsat, iti agtakder, iti Romans 8:28. Kat kunam iti Apo, Lord, mamatiak nga all things work together for good. Hamuman nga makita kakabsat, ngem intunudumtengen, day jay, realidad, nga napasamak nga makita mo, di purpose ti Apo, kunam to Apo, daytoy gayam ti rason, no ape nga impalubos mo kastoy. Daytoy gayam Apo, iti panggep ken planom. Ket maragsakanak, nga uray naglasatak, itinadagsen nga parikot iti panagbiag. You were in control, and you had a good purpose. Biyan tayo nga ro, ti agpakumbaba iti Apo, humble thyself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Han ka nga detay, hamo nga itarayan iti Apo. Tano itarayam iti Apo kakabsat, sinupay ti mangtulong king kada problema. No adaywam ti Apo, no aglaylo ka, no aglamiis ka, kakabsat, iti panampamatim, kan panagserbim iti Apo, kasanun tupay nga ma-overcome mo deta nga problema. No inutil kagayam, you are no match to your problem. So, umasidit ka ti Apo, cast all your burdens upon Him, pour out your heart to Him, and stand on Romans 8:28 and claim it and say, Lord, I know all things work together for good. In connection to that, and on that note, nagpintas dito second point tayo. Faith believes that God will make all things beautiful in your life in His time. No agdama ti problema kakabsat, nothing looks beautiful. It's ugly. It's unpleasant. It's painful. Kala dete masesaryan kakabsat. Nakakita kayon iti aganak ka nakaisem. Dakay nga mothers. Sino kada kayo itinaganak, idi kakabsat nga, nakaisum ka nga naganak. Nagiri ka nga, idi yidik mo kakabsat kat nakaisum ka. At dakadi, hanak pa'y nakakita ti aktual kakabsat, ngayon pa nagkunak, han na may i-drawing deta rupam kakabsat. Kansi ka mismo, dim kayat nga pa i-drawing, jay rupam, idinaganak ka. Dim kayat nga ma-video ka, dim kayat nga ma-picture ka, because it's really does not look good.
Does not look beautiful. Ngem kalpasan kakabsat, dayta nga pa nag-labor, iti makita mo di anak mo. It's beautiful. God make all things beautiful in your life in His time. Issues will eventually subside. Mabaling nga, di kiti pasamak ti panagbiag mo can create some issues, some things that dete hamo pa'y kayatan ti rumwar. Hamo kayat ti agpakita ti tao. Hamo kayat kakabsat ti sumarang. But even then, those kind of situations, you are trusting that, well, naturally, issues will subside. No kabarbaraan nga ti issue kakabsat kat talagang rumwar amin na marites. But you humble yourself to God. If there are wrong things you need to make right, then accept it and say, Lord, I'll make the wrong things right in my life. If this is your chastening to me, I accept it with humility, Lord. Amen? Ngam no, dahil kat saan mo't nga chastening kat impalubos mo nga masamak, Apo, I trust that things may look ugly now, but like what you said in Ecclesiastes 3:11, let's read it now. Everybody read, He hath made everything beautiful in His time. Kung nadagat trust the process, no, trust the person in control of the process. Lagi kong nakikita yan sa Facebook. Tinatag, trust the process. Diyak maawatan, no anyat meaning na dayjay. Maybe they have a point, but if you look at the Bible, it's not about trusting the process. It's trusting the person in control of the process who can turn ugly things into beautiful. The person who can turn your sorrows into joy. The person who can turn your night, your mourning into morning. Dumaday jaya, morning, M-O-U-R-N-I-N-G, panag-anug-og, morning, panagladingit. He will turn it into morning. Agsapa nga bigat. Baro nga agsapa. Trust the person, not the process. Because the person is in control of the process. And He will make all things beautiful in His time. No kitantay iti Biblia kakabsat, nakadado di gito'y ehemplo iti Biblia. But I take for example Moses. 40 years isuna iti palas. 40 years. After 40 years kakabsat, iti agkaron isuna iti panakaamiris, ti kinasyasin nuna. Nga he is not, though he was raised in the palace in Egypt, he was not meant to be a Pharaoh in Egypt. He is a Jewish and he has a divine destiny. Numampay di makkel di palasyo ti Ehipto, nga isukumat agbalin nga Pharaoh, na-realize na nga hanga na i-destined isu na ngagbalin nga Pharaoh. No di ket ti destino na ket kadwana de kiti Hudyo nga mapan ijay promised land. So kunana ti Bible, pinili na nagdesisyon nga pimanaw ijay palasyo ket nakipagsagaba ka dagiti tao ti Dios. So you know what happened, folks? 40 years di palasyo, iti pimanaw, 40 years in the wilderness. Ijay na nga nasarakan ti asawa na nagkaroon ti pamilya, kat ijay na nga nakita kakabsat nga nating isuna. Until iti maysa nga kanito, ti Apo inayaban na ni Moses through the burning bush. Burning bush ko na kasi jay kayo sumsumged ngem dimot mapupuuran. So nagsao ni Apo Diyos kat inayaban na ni Moses. Anak ko na ni Moses, Apo jak nalay nga sumao. Dedi Moses nga very confident. Dedi Moses nga mandar ijay Egypt. Hanamutan amutag sarita ka no? Oo. Anat napasama kan kakabsat king kuana. Kat kalpasan na deta, nagsubli ijay Egypt, kat inlead na iti nation of Israel nga mapan ijay promised land. 40 years mut data kakabsat. Isu nga ti total ti biag ni Moses, 120 years. And somebody said, listen, the first 40 years, Moses learned to be somebody. The next 40 years, he learned that he was nobody.
And the last 40 years, he learned that God can turn a nobody into a somebody. Wow, what a story. Mabaling ay disakbay ka ngay mighty church, somebody pa nagkitam ti bagim. Nga may di may kan iti church, ti kaadut probleman, kas na nobody pa nagkitam ti bagim. Kat itanta na sursurum ti Biblia, nakita mon that God can turn a nobody into a somebody by His grace. He can make all things beautiful in His time. Nakita yo? Moses lived 120 years. The first 80 years as preparation. Nagatidog aya. Amo lang amo nga deta biyag mo ita, nagpapangit ipaspasamak. Preparation period gayam ni Apo Diyos. And the last 40 years, fulfilling His ministry. So it took 40 years for Moses to learn that he was somebody in Egypt. It took him 40 years to learn he was a nobody. Maybe right now you are in church. Di dati idi kakabsat nga kala naglaing ti pagkitkitan ti tao kasla, kita ti panangkitam ti bagim, nobody ka. Kasta talaga kakabsat kasi pahambolan na ka ti Apo eh. Di dati nga kitkitan, mabaling nga ti panagkitat, friends mo king ka idi. Nalaing ka. Sikat kalaingan. Big time ka. Adut kwartam. Tatta kakabsat, gapo ka digiti problema. Bigla nga nobody ti panagkitam ti bagim. Amin di kita porte ti proseso ti Christian life mo. Like Moses. He learned he was a nobody. And the last 40 years, iso deti panangilid na ti Israelites from Egypt to the promised land, he learned that God can turn a nobody. Deti kaskinggagan kanyak, nga nakita mo, nga awang gaway mo, inutil tayo. Ngem gayam, He can turn an inutil person into a somebody. Nakita yung kapsat? Amoy yung tilubong, ti-focus tilubong, build your self-esteem. Kaya panay ang ating gawa sa sarili para lang takpan ang ating low self-esteem. Dinadala na lang natin yan pagkaminsan sa salita, dinadala na lang natin yan pagkaminsan sa kung ano-ano, para lang sa tao, sa harapan ng tao, tingin nila magaling tayo, tingin nila malakas tayo, tingin nila somebody tayo, pero camouflage lang pala yun. Tinatago natin ang ating low self-esteem. Kaya ang answer ng mundo, build your self-esteem. Pero alam mo ang Bible, hayaan mo lang yan. Hayaan mong makita mo ang sarili mong wala kang kwenta. Hayaan mong makita mo ang sarili mo na no match ka sa problema mo. Kaya nga sabi ni Paul, when I am weak, kung kailan na-realize ko na inutil ako, saka ako pinapalakas ng Diyos. When I am weak, then I am strong. Parte lahat yan mga kapatid. Preparation period ng buhay mo. Kaya, whatever happens, that is the faith that will anchor you. Okay? Number 3. Not only that, but faith expects a harvest in due season. Faith expects a harvest in due season. Di pamati kakabsat nga natibker, mangnamnama nga addanto panagapit iti apagiso nga tiyempo. Kaya't nangard nga sa wen, kastoy ngamin kakabsat, hanga nalaka iti agmula tinaimbag nga aramid. Galatians 6:9 is the verse. Look at this. Everybody read. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Now listen, there are two words that I want you to realize there. Weary and faint. Now, di kayat na nga sa ta weary kakabsat, mabannog. Kayat na nga sa question, nalaka ka diti agar aramid tinaimbag. Haan kasi mabannog ka eh. Adut mang bannog, adu iti cause nga mariknam nga ag-give up kan. Hamu kayatan ti agaramid ti naimbag. Hamu kayatan ti magigimo. Ag-tithes and offering. Adu kakabsat ti maka-discourage king ka. So hanga nalaka ti agaramid ti naimbag. Ti kaya darod nga sawan kakabsat. No adda natibker nga pamati. Ammom nga hananalaka ti agaramid ti naimbag. Ngem agaramid kalat na tinaimbag. Because the faith mo, tikit-kitaan na kakabsat, at danto pa nagapit. Humanly, listen, humanly, and our flesh, ti makita tayo kakabsat, di kito'y makaupay. Because we're humans. We have a human sense. Flesh, makita tayo, di kito'y nga makaupay nga banag.
Ngem apay nga dijay iti ipalubos mo nga garaira ka. Ti strong faith kakabsat. Kitkitan na ti Galatians 6:9 nga kunana apo in reality adut makitak nga makaupay kanyak. Ngem agpat patuloyak latta gaputa kunam iti saom agapitak nudyak maupay. So ibig sabihin, it's not easy to be praying for something for a long period of time. Nga claimem ti Apo. Claimem. Awan makitam nga kasla paglawagan, di nga karkararag mo. Pero anat ko nam, Apo, agkararag aklatan. Hangko kitkitan deto'y result. Tikit-kitak, Apo, deto'y saom. Suro kayo kakabsat. Ti panangi-practice ti pamati. May salaang simple lang ti mangi-practice ti pamati. Ti panangi-practice ti pamati, deti sa ulat ta ti Apo ti kitkitam. Isut pagbibiyagam, isut pagtaktak duram. Once nga hamo kinita daytan, ket tay lata problema, parikot, pakaupayam, isut pampanunute mon, isut pagfokosam latan, talaga kakabsat, may ayos ka. Kasi awan anchor mo. Because the faith that can anchor you is a faith that is built and grounded and deeply rooted on the Word of God. Kano tayo devotion nga deeply rooted? Idikal man sa, deeply rooted. Oh, isung ako nam ti Apo, Lord, uri kastoy nga agsasaganad, dagiti parikot mo ita, inaklat na makikimong. Inak makikimong nga medyo nadagsan ti puso, kasi humanly, adot dadagsan ko Apo. Ngem ituloy, inaklat na makikimong, uri nadagsan ti puso. Amen ba mga kapatid? Napadasan nyo ka din iti kasta, nga umay kay makikimong, nga madadadagsan nyo. Hanyo yung palubos nga, di dadagsan nyo, ket inlock na kay ije, balayo, in-lockdown na kayo. May kilat na nakikimong. Siguro kada kayo nga choir members kada duma, uri adut dadagsan nyo, may kilat na nagkantat choir. Naisam tayo, hangat ilam-lambang tayo, DJ, dadagsan tayo kakabsat, ngayon parabor ti Apo nga makaisam tayo lata. Parabor ti Apo nga, kada kayo nga asers, duray, maka-discourage tilang langan, di kita sumungan. Parabor ti Apo nga makaisem kalatan. Agaramid kalatat na imba, gritam lata, good morning brother, na late ka manen. Morning sister, na late ka manen. Markado ka kan Pastor John, kan Pastor Provin, Brad. Pero sige, mahawatan nyo kakabsat, deti point ti message tayo nga bigat kakabsat. Kasi, nuhan tayo masursuro dahi ti nga banag, sinupay ti agbati. Sinupay ti agpatpatuloy. Kat no awan ti agpatpatuloy kakabsat, kasano ti trabaho ti Apo. No da kay nga choir members, no di kay agpatpatuloy, ti kalaksid nga dot dadagsan ti puso yo, kasano ti choir tayo kakabsat. Da kay nga orkestra, da ka mo no, dadagsan, di awan isudan sa padagsan di balay. Vera de los Buenos. Kada kami nga papastor, dohang ka magpatpatuloy, kasano ti ministry kakabsat. So, given nga adut parikot, given nga adut problema, given, tilang dapat nga masurusuro tayo, kasano tayo nga i-exercise ti pamati tayo. So, dito yung maikatlo kakabsat, nakapower detoy, nga verse, nga pagtakderan tayo, even in difficult times, keep doing good. Ibagam ta kaabay mo, even in difficult times, keep doing good. Kopyan nyo dito kakabsat. Uray narigat, ti agaramid tinaimbag, agaramid kalatat na sayaat. Apay DJ kinarigat, iti agbalin nga rason tapno agaramid kat dakas. Apay DJ kinarigat, ti agbalin nga rason, nga dimon ituloy di na imbag, kat nagpintas gayam, kala ko mapanagbasa. Nagrigat ti agbasa, di ba? Ngayon, apay kaputa narigat, di mo ituloy ti agbasa. Ituloy mo lata. Because adanto napintas nga ganabam no makalipas ka agbasa. Kita nyo, di kito yung kakabsat na ganak nga nagpapabasa, nagrigat ti agpabasa. Di ngamin parents, talaga nga imudumod-mud sikom. Kada kay daduma nga mothers, sige aglaba dito, mapanaglaba di jay. Dagiti daduma, agtalon, agbaboy, agmanok, ano pa agtakaw haanan. Pero grabe ang sakripisyo. Narigat, pero you don't give up. Kasi amom nga di anak mo, adanto ganabon na nga nasayat, no makagretuar.
So kita nyo tata, dagay nga naganak, nagpapagrade war kayo. Alakit, malag-anang kayon. At one point, because kunam, thank God, taure alanak iti apon, di iti anak ko, at least adan tumot iti, mabalinda nga isapol. At adang nga ti, degree dan, nagagrade war dan. Hello, kapatid, mga kapatid? You see? So nga, kakabsat, kastamot ka dating nga Kristiyano. Apay no narigat, agsarden kan. So, ana nga sense, DJ? What sense is that? Of course, humanly, umayti pa nagkapo. Isort nga ko na ti Bible, if we faint not. So nga tilabanam ti bagim, tilabanam ti sarilim, ti upay. Labanam, kasano nga ma-overcome ko ti panakaupay ko. Diba? Kasano nga ma-overcome ko ti panaka-discourage ko. Hanga di problema, di panakaupay mo eh. So, faith expects a harvest. Dito iti sungbat kakabsat. Agapi takto. Oh. For example, before we go to number 4, kita nyo kakabsat, ni Pastor June, idi surrender na ti biyag na iti ministry. Naggapo jay Sambales, ket nagawid. Ditoy, bakaran. Taumay agpagada ka dedi lulo, nga mapan agbasa isunat Bible School nga agpastor. Day jay ket na imbag nga plano ken panggep. Ket against ti pamilyana, against iti amana. Mabalin nga kuna daking kuha na idi, alam deta gamit mo, hanggang agaw awid dito yan. Mapaay ti parents eh, kasi pinagbasa da ka, nasayaat kumatbanag mo, makatulong ka, tapos agpastor ka, awang kwartam. Narigat ka kapsat. Pero han nga DJ tinagbalin nga rason, nga nagaramid iti dakas, no dikat intuloy na latta DJ nga naimbag nga aramid. Apay, because amuna nga iti Diyos, faithful to reward. Faithful to reward. Hana kamot paayon ti Apo eh. No inaramid mo itinaga na hana ka paayon ti Apo. Oh, idi ko ang kakabsat, kung nakande di lulo, mapansi Amerika, barok, agkasarkan, kasi after graduation, nagkasar dagi ni mama. Oo. Hangka pela, agkaskasar, agdin na kay latan ta alangkat Amerika. O di ba? Pag-asum deta kakabsat nga option ti panagbiag. Di ka agpanunot, no makitam ti rigat ti ministry. Di ka agpanunot, no makitam nga ti miyembro, hana ka masuportaan. Ingkat Amerika, no tabagim la pampanunuto mong kakabsat, biag na kalakag na, napinta sa option day jayan. Ngayon anak ko na ni Pastor John, haan, tati Biblia, basol deta. Basol deta. Ekat ko na jayla kay, ekat, agpabisinang kanto. Agrigat kanto nga rod. Kuna na. Di ba? Agrigat kanto. Anat ko na ni Pastor John. Eget, agbiag pa'y digiti uwak, di nagtungarod. Baybayan nagtungarod ti Apo. So, to God be the glory kakabsat, DJ, first part iti ministry, let's say 20-25 years, talaga nga panagarado kakabsat husto. Panagbannog. Ado kararag, ado sakripisyo, ado ngalwa. Tapno laeng maisakad iti trabaho iti Apo. Now, later on, praise the Lord, the ministry nag-grow, binendisyonan ti Apo. Why? Because God is true to His Word. There will be a harvest. Kaya mga kapatid, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Sabi ng Bible, agdanto ganabem nga naimbag. There will be a harvest. Oh, tultuloy tayo lata, di kiti anak tayo, there will be a harvest. Isot ka po nangarod kakabsat nga, as a church, pasapul mo't nga ipakita tayo keng kuwana, iti panagyaman nga kasko na ti Bible, the laborer is worthy of his reward. He deserves to be rewarded because he labored in the work of God. Hanlaang hantay ko maipalubos, tingnan nyo kabsat apay kayat yung nga ijay tulalangit nga maka-experience ti reward ni Pastor John. Hang ka di nga dapat uray mo tirabaw iti daga, jay Diyos nga nagserbyan na, rewardan na isuna. Tirabaw ti dagahan lang nga jay langit. Hello? Kasanord nga rewardan ti Apo, day jay nagbannog nga adipon na, babaan ka datay nga naging bunga. So ako na ti Bible, nagmula kam ti spiritual kada kayo, dakas ka di no apitin mi digiti karnal or the material things in life. Hambat nga isut inap afteran na, iti simrut ti ministry. Awan digito'y kakabsat nga bambanag. To tell you honestly, I know in my heart, nga digito'y makikita tayo nga progreso ti HBBC, never in his dreams.
Amo yung dream da lang idi kakabsat, idi mapatakder deta kapilyata yung nga naggapuan deta baro nga mapatpatakder ita. 8 by, mano idi engineer, 8 by 16 la idi. Kasto yun 8 by 16, naging ganad jayan ta lugan. Kasto lang idi. Amo yung kunada idi kakabsat, uray 50 years, hanto pa yung mapuno dito yung kunada. So awan dream da nga to, story building, 3-story building, memorial park, kanado nga kapkapilya. No, never in their dreams. Their dream only was 8 by 16, and they would not even imagine that in the next 50 years, that 8 by 16 will be filled up with people. But they work and work, did the good thing. Nagserbi dati apo, inaramid dati pagayatan iti apo, tinungpal na DJ nangayaban iti apo keng kuana, kat jay Diyos nga nagserbian na, jay Diyos nga tinungpal na kakabsat, Diyos nga nang reward keng kuana. Naawatan nyo kakabsat, kasta ti Diyos tayo. Iso nga deta maka-discourage king katikit kitam ita, ti Diyos ti kitam, jay sa una iti pagtakderam, kat kunam apo, duray na dagsen para kanyak, di kiti problema ita, agpatpatuloy aklata. Forward ever, backward never. Always remember, winner never quits, and quitters never win. The kiti winners, they are not always winners, but they will never quit. And quitters never win. So don't quit. Baka yan takaabay mo. Don't quit. Keep doing good. Keep doing good. Dakay nga data Australia, keep doing good. Kitkitan ti apo amin, di kita work of faith, you can labor of love you. Ti Diyos ti kitaan nyo. Awan man ni pastor dito, hanga detat agbaling nga rason nga talakay kaya chutub ubrayod ta. Ti Diyos kitkitaan na kayo. So, work. Amen. Number 4. Napintas dito yung number 4, kakabsat. Faith says, everybody read number 4? Go. Faith says, suffer now, glory later. Faith keeps its eyes on the future glory. Malaksid, nga da iti harvest, kakabsat, kat makaliwliwa da iti nga banag, nang nangruna pa'y, nadadaeg, listen to me, nadadaeg daytoy nga reward, nadadaeg daytoy nga hope, uno expectation, dagiti amin nga napudno nga agserserbi iti apo. Nga ana, siyempre amin tayo na isalakan. Amen. Amin nga datoy, are you saved? No inawat yun ni Apo Jesus, save kayo. Okay? So amin tayo ba saved? Amen? Maminsampay. Amin tayo ba nga datoy imawat kini Apo Jesus? Amin tayo ba nga datoy faithful? Nakimapsot ta amen. Ulitin tayo. Amin ba nga datoy kat imawat kini Apo Jesus? Amin kayo ba nga datoy faithful? Talaga ha? Okay. Ito naman yan. Kada tayo nga napudno kakabsat, by the grace of God, by the grace of God. Aduman dagiti sagabaan tayo, ngam praise the Lord. Kuna na di Romans 8:18. Nagpintas dito. Everybody read. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amoy ka na sa undeta kakabsat, the final day. DJ ka maudyanan. So, nagpintas ti final ending ti believer. No hamo pa inaut ni Apo Jesus, katang ka pa'y sigurado at biyag nagnanayon, uray na pintas ti biyag mo itata, kas digiti adu nga babaknang, no handa na isalakan, awan na pintas nga ending ti biyag da. Because they will end up in a horrible place called lake of fire. Apan da di impyerno. Diba? Iso ako na ti Bible. Anat warning na kadagiti tatao, what shall it profit a man if you gain the world but lose your own soul? Ibagayo deta kakabsat mo, dagagayam yung adigite, hanuna ikang kano ti awawis nga na espirituan. Kunang kadakwada, among gayem, rin napintas ti saad ti biyag mo ita, no awan ni Kristo ti biyag mo, day di eternity, awan tut napintas nga final iti biyag mo, ending. Ibagayo deta kakabsat, learn that verse. Ibagayo, what shall it profit a man if you gain the world, but you will lose your own soul? Kinam ni Elon Musk, isot kabaktangan, may isa kabaktangan itang kakabsat.
Nag-asam ti dream na awan dakila, balay na awan na pinta sa lugan na, abay. Wana ta itilat ta pag-ururnungan ng inbesan na kakabsat kat mapangkano ijay, ano di pa panan nga planetan? Mars. Oh, para king kwa na kakabsat, iti final hope na Mars. Marsod. Marsing. Nakita yo? And he is putting all his effort, resources, because the vision na kakabsat ko na in the next decades, there will be millions of people in Mars. Sir, tsaka di ba panjay Mars? Anak kum sa jay. Di ka pala kontento ti lubong nga nang ipananti apogin ka? I mean, siyempre, no explorative ka, you don't care about that. Basta ti kumkat for the sake of exploration, for the sake of discovery, ganyan naman ang karamihan ngayon. Yung mga walang kakwenta-kwenta, for the sake lang. May maipost sa Facebook, ganun ngayon, walang kwenta-kwenta. Vain. Ganyan naman ang mindset ng tao ngayon eh. Oh, sige. Mapanimuli di Torre, nagpicture. O ano naman yun? Para lang may maipost sa Facebook. Makagain ng maraming likes. Ganun talaga. Ganun ka-vain ang isip ng tao ngayon eh. Sa totoo lang, nasa Bible kasi yan. Men will be lovers of pleasure. The pleasures, walang kakwenta-kwenta. More than lovers of God. Yun ang may substance. Yan ang nasa Bible. Kaya ako bilang pastor, iniisip ko yan lagi. Mindful ako. Nga di kito paspasamak ko na talaga ti mindset ti tao, puro ubaw. Yan, si Elon Musk. Tignan mo, ang final hope niya, Mars. Tayo, ang ating final hope, heaven. Biruin mo yan mga kapatid. Hello? Oh, so da kayo kakabsat, heaven ti final hope tayo. Hanyo, apalan, di kita napetisyon na mapan Amerika, mapan dalagrigat ijay. Alahan na dagas ti ka na kayo ti apot opportunity. Kaya, damagin nyo kung antilisa kakabsat. Oh, no opportunity mapang Canada, Australia, alagat na saya at kakabsat. Di kayat ko sa uwan dito the final hope can ending tayo, heaven. Oh, let's look at the verse once again. For I reckon, liwa mga Kristiyano dito, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Oh. Awan kwenta na di gito'y kakabsat nga sagsagabaan ta ita kumpara kadijay kinadaeg iti gloria nga intayon to papanan kalpasan iti dayti nga biag. Oh, nakita yung kakabsat? Now, sursuruwam nga i-share deta ti sabali, Edward. Oh, makaturturog kan. Luwablabagat ang matamon. Sursuruwam nga i-share deta iti sabali. Tap no makomport daglalalo digiti dadadagsen na tandaanam digiti nga verse. Okay? Suffer now, glory later. Yung iba naman, glory now, suffer later. Di ba? Oh, okay? Number 5. Intas, number 5. Anapay kakabsat ti pagtingtinglan tinatibkira pamati. Tinatibkir nga pamati ti pagtingtinglan na number 5. Read. Kapating kata ito't number 6. Faith is confident that God will supply all our need. Oh. Faith is confident that God will supply all our need. Now, sino kada tayo kakabsat, itinalaka nga negatibo, no maipanggap iti ministry, no maipanggap iti kwarta, no maipanggap kadigiti plano, maipanggap kadigiti nagpipintas nga naimbag nga banag, negatibo kasigod. Apay nga negatibo kasigod, pangalan tayo. Kasano kuma? Hantay kaya. Awan resources tayo. Hantay kabailan. Naawatan nyo kakabsat? Let me teach you who our God is. Our God is the God of impossible things. Jollibee specializes on spaghetti. Oh. McDonald's, ay Chicken Joy, kayam ti Jollibee, Chicken Joy. Oh, McDonald's specializes on hamburger. Tama ba? Oh. Ano ba? Max's specializes on fried chicken. Shakey's specializes on pizza. God specializes on the impossible things.
Ingka nga ro, di tayan ta wilkon, kat kunam, tayo mam pizza. Puno yung kata North Coast, kat pizza at dawatam, hana. Ingka ta North Coast, gaputa amom nga daking kwa na di ka sa pulam. Agplano tayo latta kakabsat. Kadi kita pamilyayo, agplano kayo tinaimbag nga para ti Apo. Mangarap kayo para sa ministry. Mangarap kayo para sa Diyos. Hanadakas kakabsat, iti mangarap, basta para ti Apo. Number 1, awang bayad na kakabsat, libre ti mangarap. Sa mundo, laging sinasabi rin yan, mangarap ka dahil libre. Sa atin naman, mangarap ka dahil may Diyos tayo. Mangarap ka para sa Panginoon. Kadating nga naganak ko na tayo, Apo, deti anak ko, kaya't kung agbalinto nga successful, nga doktor, ta isuntot may isang nga mangitag IT ministry. Kaya't kung nga deti anak ko, agbalinto nga justice. Anat justice? Ha? Adda judge ka ta Supreme Court, takayat ko nga isuntot may isang nga mangitag IT HBBC. Hantayo nga di kita, hanga ti pamati kakabsat kat dete passive. Amuyot passive. No, anyat mapasama kan isolatan, just accept it. Haan kakabsat. Ti Kristiyano, they make things happen because of their faith. Ti pagsayaatan ti Kristiyano, no anyaman ti dumteng, kaya na nga sarangten. Kasi at the faith na. Pero hindi lang tayo tanggap ng mga problema na hinaharap. Tayo rin, we make things happen. Apay deta building inawatay kadlatan kakabsat nga nagtakder no di we make it happen by faith. Because God can, we can. Kaputa kabailan ti Apo, kaya tayo. Listen, dream big for the Lord. Dakas kadino ko nam Apo Diyos. Ikan nakadimot ti dakkel nga lugan, takayat kumot iti makailugan ti bisita nga umay di kabilya. Tapnon ti kasta kakabsat, detan to barangay 4, no aldaw ti Domingo, amin na kalye, lugan amin ti baptis. Di nakaparking. Hanadakas di kita kakabsat. Han nga iso ti apteran tayo, ti Apo apteran tayo, pero hanadakas nga, makitam nga, di kito iti kasapulam nga resources, tapno maitungpal iti trabaho iti Apo, pangarapam nga, karoon ka. Apay no, Luka, kasi ti kahit ko nga sawan kakabsat ti Biblia, no karpintero ka, amom nga makatulong king ka, di kita nga tools, habo pangarapan nga maagdaging ka. Tapno, baling ka nga successful na karpintero, tatakakabsat, usukad pa'y tiragadi. Awanan kakabsat, electric aminan, circular saw, pati tiragadi nga kasti kabatit, kunana kakabsat, nakita kayo, han lang nga may isaksak, rechargeable pa'y. Cut off tilandok, kikir tilandok. Yeah, tama yan, Pastor Jun. So, no karpintero ka, makitam di gito'y makatulong king ka, hamo pangarapan. No Kristiyano ka, katagserserbi ka ti Apo, kasapulam di gito'y, hamo pangarapan nga maadaging ka. Tap no makapagserbi ka nga na estilo ti Apo. Kastat ng rugyanan, dito sanctuary tayo kakabsa. Dumakkel ti ministry, kitkitan tayo nga umadupay ti attendance, kasapulan ti tidaktak ka building, dakas ka di, nga pinangarap tayo ti agkaroon ti dakkel na building. Hanga dakas naimbag nga ambisyon ket ti Apo pinatgan na. Oh. Kaya tayo nga karon ti HBB si EJ Lalo, dakas kadi nga klamaren tay ti Apo, Lord, no pagayatam deta nga balay, itudmot 4 milyon. Hana dakas ket ti Apo kabailan na nga patgan. Kasano ko mapastor? Nakatutag buybuyad tanay. Dakwarta datapang ko, di kita kakabsat. Urayan dat panangkulding ti Apo kadakwada. Amuyo ka di, nga kunana ti Biblia, God commanded the blessing. Tala pa ng bilin ti Diyos kakabsat, umayking kanta blessing. Nasa Bible yan. Deti layan tayo nga lubong kakabsat. By the command of God, everything came into existence. Alauray dublyan yun ito nga basaan ta Genesis chapter 1. Itinakita ti Apo nga nasipnget, let there be light ko na nagadat silaw. Yeah. And the night and the day were the first day, kunana ti Bible. Diba? Oh, itinakita na kakabsat nga agdan iti daga. Amoy ta discover ko di Genesis chapter 1. Haan nga dito planet ti Earth.
deto'y daga, isot earth, deta by seas, not the whole planet. Kasi kung na verse 10, and the ground he called earth, and the water he called seas. So what is earth? Not the planet, it's the ground. Genesis chapter 1. And wala sa message yan mga kapatid, pero may bagak lang kadagit at dati di creation. Basa nyo ang Biblia. Nagbasa kayo nga, minhangati ako na nga nagbasa lang. Notice nyo, di kita at the giant. Okay. Kung na, pinarswana, di kita follows of the air, kung na di Bible, di ba? Amen. Nakita na nga awan itimang mga iwan. Nagaramit tao, alis to, laga na po, Diyos di kita. Iso nga datayo kakabsat, biyang tayo, nga watwatan ti panunot tayo, nga mangkita ti need ti ministry. No sino kadagayo, tinalaing nga makasipot ti need ti ministry. Iso ti makakita iti mabalin na nga pangarapan. Ket no sino kada kayo, tinaalibtak nga makakita ti need ti ministry, ket mangarap ti Apo, isot maka-experience ti grasya ti Apo. Iso ano tala, bagiyot kita nyo kakabsat, anyo makita ti need ti ministry, anyo ma-exercise ti pamatiyo. Ket dakas ka din ako na, Apo, pagbalinan nga milyonaryo. Tapnon ko na ni pastor. Kakabsat! Nag-mission trip kami dito'y mapanti, ito gigaraw, dito igig, at nakita mi nga lote, 2 million. Apo, siyak ko madijay sigod nga mangibaga, pastor, kuha kong 1 million. Dakas ka di nga pangarapon nyo, dahil kakabsat. Hana dakas di kita. Imposible, king ka, ngam ni Apo Diyos saan. Faith is confident God will supply. Ayan. Tatagakabsat. Okay? Dakas ka di nga pangarapon tayo nga daytoy kapilya, isot umuna nga kapilya dito Ilocos, nga at the elevator na kakabsat. Idi maitabon ni Uncle Rolly, ado nga kabagyan mi nga tagakabulalaan, kabagyan daan tilisa nga tagapagudpod. Kuna kadakwada, madama mapatpatak der ta kapilya ta Barrio 4. May kayo amin makikimong kunak. Mabalin na kunayo kunak. Kadagiti babagat na lakay. Kasano nga, pastor, di ka makauli na sakit. Dagiti tumang kadasigat may. At the elevator, kunak at nagpalpalakpak dagagabsan. Diyan ka mo numamati da dyan bagag. Bagat yan mo dag-jojo kak lang. Kat kunak to na po Diyos Apo. Hamugat ipalubos. Nga kaslagang angaw. Deti adipon mo nga nang ibaga. Nga agkaroon ti elevator. Ipalubos yung kakabsat nga dyan adipon ti Diyos agang angaw. Haan nakakabsat? Nang nangruna pa'y ganapo Diyos. Sapo na, piksat pambati, mangarap ka para sa Panginoon. Bagam takaabay mo, mangarap ka para sa Panginoon. Pating gatay tang kakabsat, doon di giant. Huwag ka lang mangarap para sa sarili mo. Huwag ka lang mangarap para sa pamilya mo. At huwag lang mangarap para sa mga anak mo. Mangarap ka para sa Diyos. At ikaw ay pagpapalain ng Diyos.